mtaka yekujaka yekujaka mulanda programu ya kile basi na vita hivi ni mwana kile lazima nitanga ni simoloko kwa mawazo batata ya mama matoko zingumba unu tunalandila mkinzi eto walujidulu lwafumo to Yesu Kristo katadalungana kiangani mbuluzi yanza kadi yani wazola roho asoma nitu vanakemba mulungu cha kumye samba mungona ya nana mungu wa wakumole yevua mosi 2001 lunsila lembo mono ngina wowa mundinga ya mwana luti mzee yoho akapata mabakisanga kanzi jamu ya jantete tutengingi unataka nsiku beto unakamu ni masoma nyombe kata simoni kimbao tukana kwa zole mbwana kwa Mungu ye mbwana pelekete muna mbwana pelekete kwa Mungu kala kwa simba yetu bako kwenanga kutunga maozo mbele ya Kristo boka kidi Mungu ngile siku baludi bokla kwa filosofia mandogo siku kunzi kadi siku ukala kumsenta amu mundinga banzeza mufalasa kanzi Mungu ngila kanyo kinsusu kadi ba français mono kuna vile kwa na kaibao na kumuli nana bao wakasema mono kuna ngao ukoko kuliko yuko uwewa do mono ndinga yofala kitu suwa do muna kitu suwa français batanga ko les interdits insimu yeto kwa mtandao kinataka simu kibao na watu malongo sio ndio ndio kutima watu vana na kifanya kyao bazala ndio kunsi antako tutudi kunsi tufuji jatila mnansi kunsi nsiku kadi mwasulu kokala kwa Mungu bonina volume wa watoto kotemna mnawayengele nokala kwa siku kadi kuna mkola kwa sababu tunge Mungu ni siku ijao nacho yeto wala tu kwa ndio ibagana Mungu mpaka siku itanga ndio kada semana Mungu kuna kampanya kuna pale kwa 9 wandoa kwa elize itanga ndio Mungu muyalo bila munu yalo kala ndio kwa nsi ikalaga nsiku on voit la constitution, on voit l'acte fondamental de la constitution, c'est le régime de ce pays-là, cette contrée. Vous voyez que ça va être il est au courant de paix, il est en de fond, tu veux dire qu'il y a constitution. Donc, comment les 10 commandements, c'est la constitution humaine. Constitution humaine, l'acte fondamental de la constitution de Moutou. Siku mnitwani kadivo ukifanya siku usitakadivo inaponzo scaffold de combat kadivo musiku wenina isongelevo mwana vile kufweti mwana vile kufweti kadambe mpaka tundu wake dawo mkunga wanataka ndio kunyenye longo na 18 mai isofete amakesa manungi muvuate mwalimu wa Yesu sambuwa tufuate mwalimu wa mono msikeza hapo kinsiku on appelle ça en français le scaphandre de combat donc ton corps n'est pas pour eux on a ça une ville là pour qu'on ait un corps qui a une
kuna ye mwani mu itiko mo mo tu kondolo tawo nanga so kila mtu magasi tutengi kapu kunga nan kita sasa digaba kumata babe kulu mbili tata ni mo mchana ni mo profeta so leo tinela tata kwanza vile tunafanya yani emene ni tamu so ngake do nini lodi boso nini luke yiyani kuna kesa huyo wakile jati sa kamu tapini tanga kada tumeni komanga so bana kapyan sa moja verset 7 Rara vous remarquerez kuna mtu anatawala kwa ya kazi kile kama hiyo futi kiki yani bika kwa kumuka disoke leo kazi yake ni musiko tata disoke kadi yake ya niona noma bakala jaka bonzo tangu kufanga tangu ni kama mtu muna jeunesse mekana tu il faisait ceci ya mendapo ile bana kakata adamu kama mti twafanga alipoboga batatu tata de l'homme fina mané tata ngene kutima fina mané donc le pronom pluriel crayon batatu twakumuka alors kwa nini wanaandika Biblia mkisusu kwa mkifanya sawa si kama muna verset 7 batele jovo alors différemment et confondant donc c'est déjà pour nous pluriel première personne du pluriel nous voyez donc bon ça on a appelé par nous donc bon qui est là on a dit toi et toi tata kisoke tata de lungana tata ngena kutima yiyani pembeni ya sababu ni mauchangani wa kuluka bitu babu kama sababu kulu mimi kingulu cha mimi kalau kuna muda mundur masih bisa oh nggih wis oye me boleh kok ndai ukasih sona udah kata Musa zengle Musa mkinga ndinga za kukopa leo na kulumi mundinga moja kudilembo yeto lembo tukalanga kwa mfumo sisi tunakoro kilembo bakata sana kile yimla na kunga kuna kwa ile ndote na yelele munzila kwa muna mwaya jambo na kwa mpeleketi munzila kwa ndote ile ngomba za kama jana lembo yake c'est un secteur de piège va tout la commencer parce que pas mon ami lembo kilembo lembo le piège pour ça que les niveaux qu'est-ce que va y aller je crois maman Sakarine ya kwa kwa ya niveau au moins on a dit bon je sais que je peux bon c'est donc moi les lions le roi des animaux yani kuna pas chef coutumier les dépositaires de cette tradition ya kikulumbi mais hapana poso mwana ngeti yawe sawa mais au nom la canada vous la sorte lemo ya niveau bino baye bolaki baye d'autres qui commettent donc tout ce qui est sorti suite à l'erreur je peux les élucider qui la plus de nom de manière de l'exercice c'est-à-dire que il y a pas mal de bonnes ndinga zaisa ukoka mimi yote kafuata kimimi ya kila mtu wala kwa mimi yote ipo kama kama jana tunga mipiti kuna kipiti kama kama space kutu kazi na maalu kipu bawa ngipiti kwa sababu tunaweza Mas muna la wuta kwa problema eka. Mais muna eka, muna avantage et inconvénient. Kadi inconvénient ni na baba kwa kwa côté. Donc on dit finita on la va faire ouais. Mais kama kuna baba mama be ale banka yo. Kadi yo kama kwa tole ya sisi wakati kwa kada yeye. Kadi nyoka sele
animal, animalisme. Vous dites que piège, qui est bas? C'est ce qui est bas, le piège. Les mots. Ça, les niveaux. Bon, oui, c'est bon, mais bon. On dit quoi? On dit continue. Il va faire la espèce, facilement. Mais on dit donc, il faut pas que nous disions les mots. Il dit les mots. Babi qui n'a Satana, qui n'a qu'un zéro, il vient de réclamer parce qu'il dit que le démon est complet. N'a pas vu que c'est la université, et si au Canada, on a bien et si au Canada, et si au Canada, Bolivie c'est le Bolivie, Chicana il a pu faire Chicana pour poser les mots, et belé la carte, et belé, basali, la carte, batwa qui milon dans l'ail. Tu n'as pas à faire. Tant que tu n'as pas papa, il y a un niveau, on a pas passé. Qui n'a pas passé d'accord? On a passé qui bon, parce que Patrick 15 ans. Vous avez mais pas pour dire le mot cas. Nous sommes on a ça dans le jeté dans ça il soit là. Il comme on va la paix. Ouais. Nous on a pas la couture, ils sont les mots, on a guidé pour que qui est bas. Ah, tu vois, j'aime pas tout ça comme on a dit, moi j'ai étudié ça. Donc, tu sais que la Bible on regarde, tu titre. Moi je suis le pasteur, je suis le professeur légal et le musulmaniste en France. Qui tout ce qu'il a Bible? Qui est bas? Ndiga sasa uoso zagiza kwani mkuma jambi kulu kikulu jambi Satan nayo tele réclamer ce qui bana ba wonso na bunda vuvu oh kana sana kitoke wana mnango basi kikongo oh mfuma manza vele mfutu mbeba kwa tilongoka kana ukungi kuvini masoma ndogo yani kwa nini hata mwana mtukati wabata sibu sonegene ya defo benu babonso no kota classe mandobe kadimu mandobe kuna mazi ko mbijaka kaisa wala jamu lijo ko papa bele dum hayi sejeto dina tujak sa kama ko mandobe ya niveau ntabu za sole mwene intabu luvani la biabio luvini mfulu mu activité matérielle activité donc nous avons besoin de sunu kadi bref ya kasonga wanambaza mungu na ndipo tuaka ezali ya sur kuna mbaza kuna septembre kwa premier la jana ntabu za sole mwene intabu kwa kadi mumandoma kama kuzo mwina kama kwa kasa ndo tala dibuni liye ya ndo ni bampangi zeto ko kunete bana ko kutaka beto basema makana mwanzo manza ba Ismaël ba ndele ba kituki ndogele ba siputu ils ont leur spécialité c'est quoi donc je vais trouver du bout de l'eau je suis pas chez les arabes parce que les kangam qui arabes mais qui n'a pas parlé de ça vous allez vous dites tout mais tu vas voir son les qui se voulaient pour mandom quoi le dit là mais le vous dites titre quand je là on passe mais vous avez la classe mandom il vous n'a pas trop Yassir kadi yani pour moi dit kangani bakanga bawo kiaku kiangani ngumba trak sorokere PVC tak de lungana PV ya mwana tak de ngena mochi mo sunu kiangani lumanga mo tout ça c'était la base ngumba c'est trak sorokere mwana de lungana mwana de sunu kiangani c'est que moi je trouve qu'on peut avoir cette histoire Mungu tata kesorokele lukelo tata jalungana ye tata dangenda kuntima tata simoni kimangu changani mwanda luji wa velela kwa bana bakotele munzu alongo yenkanda wa moyo tubaka twaziula wao mukanda wa msiku tanga jobo wa ntano wa monde kapuja tano nzila ya ntete na te
kumole yemusi ogotu kuba mane tutanga mkumbwa tata kisolokele tata jalunga na itata lengena kutima tasumo kimongo kyanga ni mwanda luji wa pelela Mose wa kutikisa Israeli jajo wa vuka kwa bao Israeli nawe mina yensiku mingi na kulukama kwapo mbaki lwa lungu kamyo yekeba yevanga myo yave nzanjeto wavanga luwawa luyepecho oledi yave kavanga luwawa lulolo yemasemejoko kandi wavanga lo yepecho kibeni tubapo twena moyo vava kwapo yave wavuva yepeno zizi muzizi mutia vamongo mutangu yina muno ya kilama vakati yeyave yepeno mukulukamba mavuva yave kadi lwamuna wonga mutia kalatombuka vamongo ko yani wavuva muno yave nzambi aku yakuva ikisamu ya ngipiti munzo atinanga kukalani yenzambi zangakako yemunoko kukibangilani kitekiko kakifwani kena lekwa kena muzulu volekwa kena baba mtoto volekwa kena mulangu kuntia mtoto ko kufuka manani byo bosabila byoko kadi mono yawe nzambi yako inzambi ya kimbala yivudu zilanga mamase landu mubana na teye mbandu ya ntatu yeyanja mubawu bakumelanga kasi yilemukilanga na teye fune ya dimbandu mubawu bakunzolanga yekebanga nzikutu zatu kusadilani kungu ayabe nzambi apu mungatuko kadi yave kana nungisa muntu usadilanga kumwani mungatuko bandila lumuka lumingu mbasi wakeba cholongo bonzo okukeli yave nzambi apu lungu sambanu unasala yesala salu jaku jakyo kanti lungu kemsa moja yilumingo lo yave nzambia buna kusalani saluko kamwana ko bakala vumwana ko ankenjo ko kasino kyapu cha bakala vukya kenjo ko kangombe aku vopunda aku mpulu byabu byatuluka ko kanzenga ko wena yaku mungudia mlelo nyaku mbasi selo kyaku cha bakala yeselo kyaku cha kento bavunda musongege bambuka moyo vomye wakalananga munsi yangipiti yevo yave nzambi aku wakuva ikisa munakokwa ngolo yekoko kwa labuka ikuma yave nzambi aku wakukamba mukeba lumu kya lumingu tufimba toti kezo kiki sakapu cha zila yayi vumina si yingudi aku bozo wakukamba yave nzambi aku mbasi wazinga lumu bya bingi yetomatiku munsi yina kuvana yave nzambi aku kuvondaniko kujanganiko kulabulaniko kutani kimbankelo vunu mumfinangana ko kusini nani moyo mungazantinangana ko
kuzini nani moyo munzo yafinangana kuko kamu vya jani vosi elo kyandika bakala vosi elo kyandika kento ko kamu ngombe ani vombunda ani ko ye kalevo kabulevwa mkutu kyamfinangana kuko muna nkanda tusasila lukya wunu tubakili wao nkanda wa tuku chongelevo wantete wa Mose mundinga tabanzeza batanga vo Genève kapuja 10 ye Mosi nzila ya ntete ye nzila ya voa nkumbwa kapukyo nzo ya yogi kupapele ye vilu aninga natanga mkoma kibalongo hata simoni kibango kyanga ni mwanda lujo opele mtoto wa mbimba wakala ndinga yimosi yempobolo yimosi buba yenda ku este bamona ndimba munti atinali bavwanda munu bawu bavoba sana ndolo twavange no biliki yeyuka byo bawu basanyila biliki bonso matati yelubumbu lwa ndombe bonso nkeke ndila ya kabana mnatanga ndinga dangaka ovokati bawu bavova ndolo twatunge no mbanza yenzo ya yongi inalambuka na teye kuzulu twakivanga ngumbu katidi mwanga na bantoto wa mbimba ndila ya 5 savo 5 buna yave wakulumuka mutala mbanza yenzo ya yongi yatunga bana babana samba yave wavova tala bawu benankangu umosi babo benandinga yi mosi babadikidi vanga jaki tukabwabu kabana lema na lekwa kibakeni muvanga ko tumateza nzila yake samboja seti dika twakulumuka yevilla ninga kabidi zaya sana ninga tukavana yave wabamwangisa valuselwa mtoto wa mbimba bayambula mutunga mbanzi ikumba yadikwa babele isavo mpilulu kadi muna yave wa vilula ndinga antoto wa mbimba yetuka muna yave wa mwangisa valuselwa mtoto wa mbimba tufokole ngumwa tata bisolokele tata de lungana tata ngina mutima itata simujima uchanga ni mwanda luchi tusama tata bisolokele lukele teve ya se tata de lungana teve ya mwana fumujisu tata de ngina kuntima mteve ya longo batana lukalanga mna vilongo ingege tata simoni kimangu uchanga ni mwanda luchi wa fela indigi mbevi atika kala mtekelu semuno wanza nge wakele kuda kwa kuna langwa mbaza nge wavanga zulu yenza ilekula ya wonzo nda munza tata simoni kibangu changa kawana wankaka kongeye kwa utukebelenge fukuda nziba tukezingi bonzo bafwa kansu songele ngenda zako utumwisikia mtawunu fumu katina bafwana utufuanisa tala lokola chaki nzo ya longo yatuka mazulu ya kulumuka tempelo ya longo muno kufala cha mwana kwa
ya vila nzima yakala kwa ndaka ati ndiwo nsongele nkenda za kumpasivo ya tomo kabumbanga vele la nkamba yedu silibidia mpa yegunu pejaka mulandi la programu ya beto ba guitariste bankengi ofo bandoyi ofo bambangi bagati ofo ba symphony ngi uti yonse kelibita wunu muyindulila lumbukina kya nene kibene ngeye beno babole mfumu Yesu yingeye mwanda luji kafanga remise reprise data utololo kaka ngi bafwana tulumika ngege bene savo wakulumka kaka mpasivo wa kwa nkagwa matuwa taluna mpito sabila kayimuna mwana juvuluzu wetu bana bena kwa nda wazila kanako makondlo kaka ibana bina kaka kala yetu kangu di mosi mpasa wa ndinga ku pasabila yo muna wisi tutu balongo kaduze bibo ngeko no vandinga ku makongo matatu kongo da ntu kongo da tabi chako etu kongo da kati vovenia ku makongo matatu bono ntelenge kilomita benede ku pasibonza ya kalepi muna wisa beno batu balongo se tata kisolo kele mwana atidelungana ye mwanda bela trasima ki mutanga ni fuma longo to mauti amen batata yaba mama matoko zindumba wunu tunalandila nkinzi eto banza kimbangu walujindulu na lembo batari bogla batari kibrata di moto Yesu Kristo kuna malunga ya lungana kyangani mvuluzi yanza kadi yani wazula luvo asoba nitu vanakemba mulungu cha 10 sambanu mungonda ya nana mulungu wa makumole ye luvua imosi 2001 luntila lembo mono ngina wowa mundinga ya mwanda luti tuzeje vo akasaba mabaki sandako kanti jamu dinaga jancheke tutengingi munankada nsiku beto munankangu beta ndombe tata kimbo kuchenga ni mwanzo wana mbwala zole mbwala pakundungu ye mbwala pelekete muna mbwala pelekete pakundungu kalanga boso ntimba yenzuzi babo bakwenanga bakulumukanga maunzo beti la kulukimosa bo pakibi mkungu tubokele nsiku baludi tubokela ngayo filosofia mandombe nsiku kunsi kadi nsiku ukala ba kunchanja au mundinga banzenza ngo falasa kantu muni bokela ngani kinsusu kadi ba français muno kuna fwendi kubwana nga yepau nanga waumvu makumoli nana bawo babaka sembolo bokela ngabo ikoko kokoriko ikoko golwa donc muno bo ndinga yeba falasa kinsusu kwa donc muna kinsusu ho français batanga bo les interdits nsiku yeto wanza kunjangu kina tata simuli kimangu muna bati balongo tata kisolo kenda lunga tanga kuntima batu vanga muna bifonishoni kyao bazula dioko kunjangu batu di kuntu foti jatila muna nsiku kunti nsiku kadi mumazulu kaukalanga kwa nikuna kwa lunungu kunina vonungu ni baba mtoto kote muna mkayengele kuna kala kwa nsiku ko kadi kuna mkota kuna sabo songele vonungu ni nsiku ijao jojo yeto watu kama nga auji baganga mbovu mkumeka nsiku itanga jovo kata simuli mungu mono kina kambai kila kuna pare mu nono 9 wandwa kuna Elize itanga jovo mono mu yalu za bilana munu yalu tanga jovo konto nsi yikalanga nsiku ovo la constitution ovo l'acte fondamental de la constitution c'est celui qui régit l'humanité ce pays là cette contrée ovo yigal tanga bata jitu yeto wa tupe itanga jovo
tu faut dire kala yé constitution. Donc, comme mon nom, les 10 commandements, c'est la constitution humaine. Constitution humaine, l'acte fondamental de la constitution. Muntu, faut dire kala yé nsiku muni joani. Kadivo, ou qui vient nsiku, vous êtes de vous, il y a bon scaphandre de combat. Kadivo musiku wenina, ils sont les beaux, moi on a vu la couverte. Au moins on a vu la couverte, on a demandé à la couverte qui l'a fait. Mkunga on dit tambula mu dibundi de longo, on a 18 mai, ils sont 21. Amakesa manungini, nous voite noani nous, wa yisu nous sabulowa. Tu voite noani nous comme mono, bon si tu es en gavo, insiku. On appelle ça en français le scaphandre de combat. Donc ton corps n'est pas poreux. On a fait ça une ville là, on va me dire que quand on a connu kadingaye, on a yé noani nous, il dit comment de mon yochu. Tu comptes le tango, nanga so vutu kila mukuma kan siku. Tutengi kapu kunga tu nan tu sa dirara, mukuma ka babel. Kulu mbimbi. Kinkulu Kiambimbi. Obi kadiri be kondolo betela bando sa tagi solo gele sa lunga ngena kuntima lungu ki mosi kuna mbanza ki mbongo sina lembo batari bogla baza ki Brazzaville kadi kuna malumani mono mu recherche zami eta itanga di mbanza ki mbongo tata ki mbongo kyanga ni mwanda lujo vella ki songa lembo ko kinaka yiza mu 2005 kinaka paka mvovo bukasasi kwa nkangu ya niveau tata mwanda vella kana tuvanga yani bo beno lubutana lumwanga munda ya mpimba telefon yeto wani yeto banki tulebe wilanga mase yani bo dina lunagaga lumwanga na munda ya mpimba kati wijiko kazi tokele vanaka fuluki moti ebwe ngine ndango sabo ngateto nimi lote bonzo nimi lukeni yiyani nguna esau yoyo wakele jati tankangu jamkele tanganga kanda wu tumene komanga nsonso vana kapuja sambodia le verset 7 rara vous remarquerez kuna ntu alamu ngela wowa yave kon kanzi kene kalwe ya fulu kiki yani bo bika twakulumuka disongele bo kasi dia ngeni musiko kati kisoloke kadi yani ya me wona lomba bakala jaka bonso tangu tuvanga tangele vanga muntu muna genèse nakana tu il faisait ceci yave mais ndakele vanga ngaka to adamu kaka muki to vanga wale babogi batatu tata jalunga na fina mané tata yangena kuntima na fina mané donc le pronom pluriel crayon batata twakulumuka alors kwa ndona wana ndinga biblia mukinsusu ovo mukifalaka sita mona vo mona verset 7 batele jovo allons descendons et confondons, donc ça devient un pronom pluriel. Première personne du pluriel, nous. Vous voyez? Donc, bonjour, vous n'avez pas le banga moud. Donc, vous avez diaka, vous n'avez pas toi à dire ciao. Tata qui solo kele, tata de lungana, tata de ngena kutima, il y a des PV longs de ce qui m'a changani. Wa kulu muka. Bitu babu tangu za wonzo wa kulu mbimbi. Kinkulu cha mbimbi. Mono ngina mona wonga kena yana ya ludi kujitomoka kuna ndimba sinali hili kadi ndimba sinali batile bo ndimba sinali la vale de chinia voler du chinia ils sont levo benaye pokami le pot mat bajoka nzo ya yomi kuna babilo nyinga ya kangwa ba tunajindula tele lunga na kangani Salomon, ils sont élevés le Pacifique.
Pour Salomon, ça veut dire le pacifique. Donc, pacifique, le vouvoiement, la paix. Yandi kontonta angu, negele sianda melanga mukele wowa, mukiko. Bati magila binga mugele bagi sanda ko. Kinaka sala e jamu jadi. Kangna wonji ngari ki Congo makasa museba ben. Lumuki muskala ko nambanga ki mbangu sabu Brazzaville. Lumuki ram ka pakam fofo, mutala banza kala sinema yando. Ko mutuni ne, bakaba wanga ngi Congo. Wangu tu mfumu yisu. Mbe bapuji longo ka. Luidiwe fumu yisu. Beto wantu bontu zulanga sadila tumuvana ndo papa kukutelina. Muno tuge tumugele mbanga belela. Yina sidika. Mbanga belela. Kingala. Mendinga denga tunde bon, c'est des c'est des langues qui sont venues par erreur. L'erreur. Bankaka veto, bavanga makondo vetela. Français, chinois, japonais, anglais, écossais, lingala, swahili, lari, dili, teke, bonjour. C'est des langues qui sont venues par erreur. Justement, c'est des erreurs-là, parlons-en. Tout la fioti, mine c'est le macrato, mina c'est le macrato. Tata timbangu changani bebe longo mwanda ludi. Muna le 3 octobre na mbanga ngungu. Ya niveau 3 quarts des années ya sûr. Nkangu wasema jangalala. Kanzi, mon kuna ivoana kuna sisa vala kayenda. Votre ambassadeur, quand il l'a rencontre, il y a 5 mois, qui n'a pas qu'à l'année pour m'ban. Oh, il a bamulanga moyo, mamu mangola tani. Pour tous 5 mois, il y a eu la recherche. Pourquoi seulement 5? 5 mois. Au fond, il y a la recherche aussi. Tata mwanda vile batanu kena, batanu muyani. Donc, les 5 au mois. Donc, les 5 au mois qui sont locaux, qui sont locaux premier. Jalungana, Jangenda, Yekuna Malu, Yimasema Oyembudi. Tata Kimbangu, Yemama Chawanga. Kadimpungu ya Numu na Mamuilu, Yichawanga. Yani wakile wanga, Njambulu za mfumu Yisu, Yetata Kimbangu, Pamoja na Mfana Salu. Kakile munanga ko. Buka widingi, mais kaba tana mfumu hizo mtu anakuwa ndio bakaso mitambo le mwana kubana mogo bonso kunango ekeni nkaketo wantete wanketo mama Eva buka widi ndamu ndoka yantele ndi kotele donc tata kimbangu tangani bonso evangelo jumboga nanga tata ki didikiki ki solo kele dije lungana dije ngenda ki mbangu kama kuna mnalikuta le premier ki ya lungana jangenda donc la diaga bon le wala ngam kuma ta 3 octobre alors on a makula mamba 5 mois ngudele mo tikala ngay du utamula ngakunga mpunga utanga devo ngai satana na suki nangai o ngai mawa ngai satana na suki nangai o ngai mawa na bebisa kimukili na nyokola kibapona ni kuboma basali ya zambe o ngana suki ikesa mo ile faida na tafata na lata kiposo ya meme kote ya lokola Elia nzoka na zalati nkoi katina lingomba tala lelo na suki na sukiye bakumu ya mboka bakokisa kingai na boloko kuna namba za ngungu o ngai mawa linga na ngai ezala kinde pona ko kusangisa bana na ngai balaka kuna malu imasema wa posa yango inde bila mama kasi pona musala tata kimbangu anyati yango o ngai na sungai mawa mbunda abotoli yango kitina ngai asimbi yango nasukiye bambangi na ngaso yimlo ko ngaw kadi mutwala so za mbovu na mukati kuna tindo batanga dovo
couple ngabo bino baye bolanda tingai bozwa kibopengo nangai va tufimba feti fulgiki bino baye bolanda tingai bozwa kibopengo nangai boye baliwa nangai ezali pepo na bino ngai nzete munene na kwei apana bino bitapipe bokokuma maebana ya tila mana piotira. C'est ça que mon propos est là-dessus. Tata Mwambanda, le 16 août, va na Kiemba. Kiemba Wanda. Mukizinga Mwanda Mumuna Mamuilu, yika piège. Tata Simoni Kimbangu, tata Lengenda Kuntima, tata Simoni Kimbangu Kiangani. Mwana kingana kimutika sifa, ya ndifo, tata di musi, wayenda. Sisi di bana malu pangu. Kina basa malu pangu, ya ndifo bana bami. Bodu le namuna nzoya hivi chokubi na kapa. Kalunda kafaika kulupangu lusudini ko, kalupangu na lalongo. Kwa nyona faika, manchadi. Halo? Kuna lupangu kuna bakala? Ubele bakele bwana mubingila bele. Kasi mankaka, kondo kang bibudulu, tanga bakele tumunga mukipaka mutala kuna nana. Kala kese kina kuna. Baka bagele basule kibaka, baka ikiti. Bele. Kabintinzo kala kuna, lujanga lalu. Biwe mpwenya. Botu munangale bien matériel. Baloka kuna, muda mundu ndoke basindi sange, di oh. Nge wizi de. Oye. Oh, mais oli nyako ngai de kanti fona o nakata musapi zengele musapi mujingal ndinga za tuko babe kuna kulumini me mundinga mwanda ludi ilembo yeto lembo tukalanga pembo muti munakukoko kilembo bataka sasa kile yimbi na ngunga kuna kongo de hotela ngele mundina kongo muna mwagira jamu ya paku nungu pelekete mundila ko komba dotele lubaba lwa bangi langa lembo piate c'est un réceptacle de piège batulanga mumaza masuwa baka mwana mbizi lembo le piège papa sata na niveau c'est ça yani je crois maman Zakarini yano baka kunga wu ya niveau wa muna ndete votre mec est bonifé. Donc, moi, le lion, le roi des animaux. Yandi, Kunambanga Munguba, chef coutumier, les dépositaires de cette tradition, il y a qui Kouloumbi. Bazavana, Poso, Molongo, Djeti, ouais, ça vaut haut. Mais Orman Makalaran. Je vous dis la chose. Les mots, Yandi, bino baye bolanda tinga yibozwa kibomengo nangai. Donc tout ce qui est sorti suite à l'erreur, je peux les élucider très rapidement d'une manière non exhaustive. C'est-à-dire que n'y a pas de la boto ndinga zaiza obonga kato nini lote kavwata kimbi tatula nyongumtwana kwa nini lote yibonga batumba kajaka batunga ngipiti kuna ngipiti tangu bakele mone kanga boka na tumeka boka stank kuntu muntu kan kuna malu sipul bawo kon ngipiti ba fala ndo ngata mansu muna nga wulu daga do boka na écart mais muna écart muna avantage et inconvénient kadi fu vengi wulu kila banga lokal lo mbote na ko vete lu ku filinta wulu la ko na ko en men tangu daga wona baka mamu be ale bantangu yoye kadi nyoka po tula yani kisu mukati ko kadi ambema kadi nyoka c'est le serpent bana lukila nyoka jokeli ara ko kaluti dingi animal donc animal de piquement vous dites à pied kiema c'est fou kiema les mots ça dans un niveau bon oui dis comme bon au lieu quoi une voiture une belle marque Mercedes pour tout le monde c'est pas si mal. Mais on tombe na lingo vara kima ke mona nukizenga lembo yiki lembo badini tunakaka kina satana kangina nganzenga nkano na kulukulu bankaka kuna kulumbimbi il venait les réclamer parce que ici dans le ténor dans le couplet il dit
nako kito benga bolimbiste pa ya tataki mangu esi okangai na poloko pona mabena ngai esi tokabwani nayo esi tokabwaniye bolimbiste loko nini tikangai na kufana ngai tikala mokondi ya lingomba o tataki mangu ebele na kati ebele bazali na kati batwaki biloko na ngai kena kumbanza belela tangu ndo kuloko uanga ndo ndo tukiwa Kongo munda ya mbimba papa yandipo bankaka tumunla ngopasi kina mfuma zanga tango kuna manga kimbongo brother il patri kenzo uzo wa munya ndipo meba futi longo ka unususu ngana zana ngamu nchechela ngana zanga Swahili kikongo wana pe mwene ndio unafanya mfutu yoyo isongelepo munakilepo kile kakiemba moi j'ai un bac plus 4 en management, j'ai étudié, ça fait, donc, qu'il faut qu'il y ait un bilan, tu titres, ça fait, moi je suis le pasteur, je suis le représentant légal de l'église qui m'enguisse, en France, vous savez, qu'il faut qu'il y ait un bilan, qui est bas. Ninga za awonso no, za yiza kwani mukuma kambi, kulu kambi. Satan est en train de réclamer, ceux qui, bana ba awonso na bunda vuvu. Ngana zananga kikongo ke wana muna ngopasi kikongo uvuma manza vene mvutu mbeba kweti longoka tara ugunu kitu vini masoma ndombe yani kwani byaka muna not card wabaka nsiku sone kene yani vo beno babonso no lukota classe mandombe kadimu mandombe kuna mbanzo nguni bediaka kaita wongila jamu jojo ko papa bele jompai segeto nina dijatanga mkamwe masoma ndombe yandivo njalu za zole mwene injalu luvangila byabyo luvwidi mfunu mu activité matérielle activité donc ntapu zetu za kinsuni kadi breve ya kasonga wanambanza ngungu yandivo 3/4 ezalia sur kuna mbanza nguna 78 kwa fabela jadivo njalu za zole mwene injalu luvangila byabyo kadi un mandomba kakamfuka mwina ngama mkota klasa mandombe tala dibudu dibie ya longo dingina bampangi beto bobo nkuneto bana da uta kadi beto masema makanda maondo manza ba Ismaël ba mindele bankituki donc les ba simputu ils ont leur spécialité que c'est quoi donc le beto vidi dibudu de longo je sais pas si les arabes ba sonikanga mu kiarabu mais kina mwa longa baka nsiku vo ale mudibundu beto ba wonso no leki circulaire mu bandombe bolu tidina belu vidi titre kazi zula wala mpasa papa pasi mais wili nakota klasi ya mandombe imuna mwana tuwaka yasi kadi ya ndivyo kumwandikia ngani bankaka bawo kyaku changani Mungu matataji solo kele keve yasi tati de lungana keve ya mwana tati ngenda kutima tasimagi mu kyangani tulumanga mawo tout ça kitele tout ça Mungu mwange sita kisolo kile mwanza talungana mwanza kusimama mchanganya alors na yango tuzokene na sawa malamu rendez-vous à 2013 bisogno sposariawa perché tu sarà su musala ya koleka ici toujours se fait la mingi et que les autres ça programme il y a pour mingi et ça dit que donc et que primo qui les a cotambola ma bonne ni totikate ma bonne ni na kurumbi tita mimi msoko kanga mimi na kurumbi oya teyaki na tongo wana unoko ezana kimoko Kolo na tangwa e kolo yistanga yaki kusolana tata molimo son das motivant le 18 mars 21 ezaki na midi awa asololaki na Congo alors kuna na Babel tamu likambo ekoyaki oyo batikalaki una bazali kosola kaka na Congo donc tozozonga pete
tosenga bolibisi na ndenge tobebisaka mpasi na biso esila mpo nzambe asali mokili asali biso bato me na mutu nde apesaki mayele ya mingi mpo mutu adirige biloko nyonso na banyama na bandeke na bambisi na banzete na matiti na mai mbongo nyonso eye olobi telema etelemi tozongela wana kovwana wana ezonga biloko nyonso oyo oza nango mposa otangi na nkombo na ye aye na ye olobi likambo akosala donc nyonso wana nde tozosala makasi pouvoir wana ezonga ntango ekozonga nde bomoni ke oyo tozomona ke eza bisengo te oyo eza bisengo te pasi kutu esoki olandi tata nzambe bisengo nde ye akondele ya biso tokoma na esika oyo ke kimia ya libela bandoi jejeki gaki makengi symphonie so nyonso tozwi programme moko chaque le 16 tozali awa nakasa mpe bino bakokoyeba bakokoyeba bino mpe bobwaka ya karte na bino komisa biso nyonso toyaki mpona bongo soki nga nasilisi kangami foto apres foto pose moke oyo bameli na miti te bakenda komela ope balingaka komela ntina nkombo te aosala nini akoti na fufu akoti na kwanga eloko nyonso ekomona mpona bongo nga nasilisi 3 jours na biso nde esili lelo lobi tozokisi programme na ngoma biso tosilisi oyo bakokende bakende oyo tokotikala isala ezali tosilisi na nkombo ya tata mwana pe tata moni mosango amen na nkombo misato ya bule na nkombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosato tozali mpe na montre oyo ayebi abongisaki abosalaki montre na ye na mozole aya koretire yango na grèce tala caméra kombo na nano kuti pays ni kombo na ngai mama Belina Victorine responsable ya paroisse ya Lyon na France. Mama bouti musika boye ko première place na Tintane kwa le 16 secret na biso secret na biso ezali kaka ibe ko bemisala na tiba ya bandoi pona photo conseil na ko pesa baninga o bakipa pena journaliste na tiba ya bakeki ezali bongo eloko ya liboso na koloba na baninga oyo tokipaka mpenza molulu ya le 16 août te mpona biso d'abord na kolobela mpona biso bana ya Lyon paroisse ya Lyon ebotami na le 25 mbotama ya vuma mbanza na 1990 tokoyaka nkamba balewi juillet batango nyonso balo tomonaki malamu toya mpe kosepelisa papa na le 16 août. Natende botel maman. Merci beaucoup. Oui, mbote maman. Uti na mboka nini? Uti na mboka boma. Uti na mboka boma boye kozwa kufa esengo nini kozala? Vraiment esengo mo tozala ngwa munene parce que yaki na décision po to esaleli mpe
Utina mboka ni kombo na papa boziku na konti ya Luanda secret na biso. Elle a prévu pour la biso. Elle a prévu pour la biso. Tu as dit pour la première place. Mais ma cambe bébé na kamba. Bébé na kamba. Andenge ni. Ah, ya passe. Ça vous se pelate. Vous se pelate le comme pour place na biso. Ya biso ngote. Biso tu as bien sûr que première place ya biso. Oh ne bon, on a compléter kaka. Ya do simba ngombe, moi que to simba ngote. Tosande makazi tokona contribution tokanisaka mbongo avant tokanisaka mbongo malamu kota kobeta bana match ya kitoko awa ne makambo esilaka awa esinga mpona sepeli ngote mama kombo nani bauti na mboka nini oyo na biso papa leki de jus towiti na Pointe Noire papa sakire na bino nini bato moni bagroupe minene basala baseke na bino biso secret na biso ezali oyo nzambe apesaki biso na 2011 ntango toyakaki awa ntango tozwaki kupa moke ya fleur papa alobaki bosala makasi na 2012 mawata oye oya kozwa ku nde tokendeki tozwaki na Pointe Noire nde tosalaki mosala ndenge nzambe na biso basengaki na biso c'est pour cela tomoni baresultat ya ntongo ya lelo papa question de curiosité na moi na balacoste bino bolati bakomisa divinité bokoki koexplike batelespectateur pourquoi namoni Simon Kimbangu kianganisa divinité elingi oloba nini sa divinité elingi oloba te papa Simon Kimbangu kiangani molimo santo azali lisusu na rang ya bachef spirituel te wana ezali mpona baevêque mpona bapape ye azali nzambe tobengaka ye tata nzambe tata molimo santo donc sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani molimo santo nzambe ya banzambe na lingala Papa Mbote. Bonjour maman journaliste. Mila kusana ba téléspectateurs avec des gens qui mbongis kombo na onani. Kombo na ngai papa Ngimbi Makese Jean. Ya papa, ko peut être témoignage pour na papa Dialonga na kiangani. Merci beaucoup maman journaliste. Pona papa Dialonga na kiangani police. Na mokolo wana ezalaka mokolo moko basi. Nakuzali awa surveillant depuis 98. Nayaka surveillanté. Nayakito. Papa Dialonga na lobby était nazali surveillant ya tata na ye. Depuis le 4 février 98, 99 mais nalati béré. Et à partir du 10 avril 99 atie ngai na porte ya résidence e mikolo nyonso wana tofandi papa Dialonga na makambo na ye na kinzambe na ye tofandi na mikolo moke vraiment azali nzambe. Merci beaucoup. Ngote mama. Uti na pays dini? Na uti na Lyon na France. Papa José bo uti na Lyon musika na France bo vivre premier place. Impression na bino zali na bo place. Tozu coupe na kanisi c'est mingi pour na biso bana à Lyon et puis pour na bana à France parce que tout ça pour représenter France en même temps. Au moins papa c'est biso boyo kani bolingo. Celui tout ça liboke tout ça bolingo tout ça makamwa minene ceux qui même ata nombre zali mité. Au moins na mboka à Lyon tout ça mingi té. Mais le coup tout ça na boyo kani tout ça lisanga moko liboke moko o nyonso papa ko senga biso tout ça bana na eto koyo ko rapete ko sala kango na ndenge ekoki. Yango moni ndenge to yaki to sali makasi to battre record to zui ko na biso pe to zongi na. Secret na biso zali boyokani. Tozana boyokani union. Oba baka l'union fait la force. Toyokani o nyuso papa zoko. Mitindo zako tinango to zako sale. Yango ne tini biso to za makasi to za toute la. Merci. Mbote kombo nani mama? Kombo nanga Chétile Bakwati. Bino ko bozali ba mama kengi ya wapi? Biso wa kengi ya Kamba. Mama na Kamba botika ka te bozana misala te na bozu coupe bo secret na misala. Mama secret na biso ezali papa Zoloba. Bolo na boboko. Tobande pe kolona bilanga. Déjà to boboko. A partir kolona wana koteka mo ba pilipili
mama wasangu bamanyoko bapatati bandunda yango mpe kozwi coupe esangisaki mbongo mpe losombi mpe kozwi coupe natonde kotono merci mbote mingi bilakisa na batelespectateur ya katelki kombo na ona mpo ozali nani na kati na kombo na nga papa litanda wana nazali président général ya GGK groupe de guitaristes kimbangistes. Papa litanda tozali ana mboka nkamba tomoni remise ya bagroupe epesa bino tomoni kinshasa bozwi te eza nini bino otake direction générale question no okoki kotuna epa na nga te nga naza direction générale ezala Kinshasa, Braza, Angola, Nkamba bango nyonso baza bana na nga zali okondaka na kini omoni ntango bazwi bapesi fleur na kini ngai te moto nabimaki président national ya Kinshasa ye nde abimaki mais naza na esengo na bagegeki nyonso oyo azwi premier azaka mwana na ngai ezala Kinshasa mpe azwi mais epesa leson na Kinshasa mpo année prochaine basala makasi bameka kolonga bamosusu mpo bango nde baza esika ya direction générale Bonjour Mama Joyce. Lelo ezali clôture 3e jour ya bafestivité ya le 16 août tomoni remise ya bacoupe epesa melima Kinshasa tomoni na bafleur nini esaliki bozwa fleur boza na organisation te to nini kaka papa Bon, ndenge balobaka na français donc reculer pour mieux sauter. Nabandi oyo eleki lelo na nkamba awa epesa biso leson oteyami vraiment mama nde olobi yango donc nayebi ke prochainement na 2013 makambo ya bien kozala nango mama donc epesa biso leson na baninga mosusu batikali na biso toye awa donc tiki tozozonga tobana déjà bapréparatif na biso kosa na 2013 ok papa toyebi te so olingo obakisa olende bakisa omoni loko mboteta lobi wana eza bongo bien sûr mais tobana tiki mingi batikali baexamen banini yango moni fight kosi bakote wana mais tomoni bagroupe ebele baya ezaka babandasa bajeune nati bino oui contribution bien sûr mais yebika université bikolo la obike rondo tosalaka o tele okobanda mpe moke mpe volonté nde mais université la réseau volonté 2013 merci beaucoup volonté 2013 Mbote mama. Ozali ya paroisse nito ya bongani. Mama Kikongo. Voici bekire prai. Bekire ya kusangana bankengi, bandoyi, nga bashesheki, ya makagi. Nga province ya Bakongo. Bozi combien de coupes de zomo na ba fleur Mama. Mukingi nyenga kutala beto prai. Coupe ya nkeke bekime baka yawe ya. Nyonso yake zoye na fleur mosi. Secret na bino zali na ndenge bozi. Beto kuitaka nga ngunga. Ya fwanga. Betoke bunga. Comment les téléspectateurs et radio TV qui nous comme on a beaucoup na pays ni. Biso doti na France, na ville ya Lyon, toza na paroisse ya Lyon. Toko ba organisation na bino bo fonctionner ndeni na kati na paroisse ya Lyon. Na paroisse ya Lyon to fonctionnera ndenge moko lingomba kimangisi etambolaka. Toza na comité na biso, toza pe na banganga nzambe, toza na responsable et puis na sima donc comité nyonso landi na basali nyonso ndeka tosalela. Mitini oyo nkamba tini na gaske bo respecta ngo bolanda kango. To respecta kango po mbate biso to paroisse na kati ya lingomba kimbangiste. Sauf que na mikolo oyo na mboka France, ba bureau national eza lisusu te. Donc toza dépendre directement na nkamba ndenge mitini yaki. Donc ezo la sape que toto sera maman nkamba. Donc il y a pas de problème. Attendez boton. Merci Mine. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Où tu es toujours dans la paroisse à Lyon? Oui, na paroisse à Lyon. Donc il y a date nini au bino Lyon bo bandal la paroisse à Lyon. Paroisse à Lyon bandaki le 25 mai en 1990. Dans le 25 1992 paroisse à Lyon. Et ce qu'on a l'impression que nous avons dit papa chasse spirituelle à Tchébine la lignée. Il y a le 16 août, pour te dire qu'ils ont kabajouna, bajijeki, bakengi, bakoto belé belé, baligné bino peu à Lyon désormais chaque personne dans l'expression de la vie.
Bon, impression na biso to sepeli mingi pamba te biso pe tolingaki un jour tozala inséré na programme ya nkamba puisque omoni ke tosalaka misala esengeli misala wana mpe ko makambo mopa ya papa tolingaki te liboso ndenge tozalaki ndenge papa alobi tozalaki na banani national ezali okende national après ye awa mais ndenge biso tokomi sikoyo ke direct face à face na papa eza malamu mingi vraiment tosepeli puisque biso moko tozokoya tosali misala na biso toza komona yango mpe yango wana posa na biso ezalaki bongo en tout cas tosepeli natonde botondi papa nayebi te soko obakisa bongo na obakisa kaka c'est-à-dire que papa otolobaki paroisse alio ebandaka le 25 mai 1990 tolobaka 90 alors datango wana Noël kutu ya biso batimbangiste ezalaka ebandaka te mais hasard mo esalaka biso bamama bakutanaka mpe balobaki to banosambela mokolo yango hasard yango mpe esalaka ekoma mpe date ya nani du mpona biso symboliquement date ya le 25 mai ekoma net comme si ya biso aussi du tosepeli ndenge papa asangi suna likambo mais paroisse ya Lyon ntango bozoka paroisse ya Lyon tolobeli aussi bandeko bali pembeni te tona baseli ya mike ya bato oyo bazalaka mpe na biso toreprésente awa aussi bandeko na biso bali na Chambéry yali ville moko yali pembeni ya Lyon mais baya kosambelaka epa na biso Lyon ezali à 400 km ya Paris donc sona bango toali bango ba musika mais nde tona baville ebanda kozala na kala mikolo mpenza etikala so mingi te maintenant siko biso nde ntango tosanganaka baville ya pembeni ya Lyon bayaka mpe kosangana epa na biso c'est le cas nese bandeko na biso ya Chambéry na bandeko mosusu bauta ya Saint-Étienne bayaka mpe kosambela epai ya paroisse elopo yango moto yali ville ya monene mpe place paroisse ezali yali reconnue. Papa na biso na mona na coupe et c'est vraiment les années na kasi za pour la première fois coupe na mboka nkamba ki bomi ba le premier impressionnant bon biso impressionnant ces amis tous les cérémonies pour la paroisse à Lyon banda ndenge ba papa wa choloba banda na 1990 qui lelo oyo to na mboka nkamba en plus to ba premier to jupe coupe oyo biso bana Lyon to sali et sur la chose ali awala ya auto sengi di papa imo wa boxtation o ezangi poto zonga lisusu 2013 na bandeko su ebele ya Lyon natonde boten papa na kanisi ezali sengo monene pona kokutana na makoloni pote pona kuya wana nkambe ezali facile oyo desele 8000 km ezali kuna kwa bolo kabatike pona kokuma wa ezali mwa pa ko za pe coupe pe toujours après coupe na mokolele lo toujours coupe ezali de kamonene iye moko tatanzambe na ndenge asadi ezali kusenga na bo batikali na biso bat tozali awa eloko tuza kusenga ifo kuyoka na izala tosala na règlement ya principe méthode ndenge ezali kumela na dingumba na suku wana ya mboka natonde boton papa papa mbote Kamote ko utina mboka nini na uti na Île-de-France na Paris papa na curieuse à koyeba na mondi veste na yo basima ki bango partout ko expliquer un peu si ma partout ba griffe woni obenga ngo griffe ba griffe ya sima ki bango griffe na Kikongo ilibolo ba nzala nzala ezali na pese mandombe utisalaka epesi laza etaki mbongo azali mfumu laza donc sika bobi sosoli ki tokola tsoba griffe susute tokola siko ba banzaka na ye donc mfumu laza tu vois ataki mbongo tanga mitadi mo na sango ni nsango ko na sango na ye ko mo da photo ko tumi ba utanga siko mo ka utanga donc on utanga epesi sango tuna parce que lobi ba silo sa monakiti no kiame balembo lo ndenge tobebisaka mpasi na biso esila